New Tribe Youth Council, Mo8 Circle, Haksingin Kong Chung Tayo, Kalay Berin Kundu, Executive Engineer Kapiludi Nongstoin, Panbu Kajing Kerpat, Ban Maramot, Iboro Kicing Dieng, Kibalajat, Ban Abjing Ma, Shilinter Kasurok Nongstoin Mo8. Usamla Jeremiah Dakhar, President HYC Mo8 Circle, Loitu, Bahagari Kasingi, Wala Amshim Layo, Ban Kundu, Markmat UT Officer, and Layo Ban Kren Lang Bakafun, Halo Kacing Nang Senjor, Kicing Dieng, Haboro Shilinter Kasurok Nongstoin Mo8, Kalbu Chingma, Kinulit Nawan, but Akateki Jengkren, Ulakular, Ban Shimkia, but Kmi Bnia. Kam kaseng ke kuntu curi tu besar mengkampen stat bermerbono ikini khiliat sengi banwan kenang bagi paiba nang lain nangwan ken lain nang ginu cingca basusi nagleng jungi ka HYC Mo8 Circle mentaka sengi sautrik menai belai arjar arpoar ni lalek ban wan ya kendo ya UII PWD hakabiadai ba kaseng kabuk kecing kerpat ban maramot ikjing ding kibala jot hasil dia kasurok non spoil Mo8 memarkane kala ab jingma bat Injuru ya kibrio ki banyak being akan ikatan jungi di kepat ya UII bas ngobha ban simkia hakapayade bekini kijing ding namarba kijing ding ki bala kham jor rathai kalong kadon ne ha walando hanong pathar bahat thakna batkiwe ki jaka di kepat ya ka office jampi ba pin ngobha ban simkia hakapayade bekini ka bentah dan nagleng jungi minta kesini iklam yo ban yakan du UII ndrei ngila yo ban phone yu hak ba ula ong ba nbu yakaneka jingkepat jungi apa branch but nagleng jugu sa simkia apa dia